We're currently in hospital. And I care because I just had an argument with my mom this morning. I put my business before my family. I thought you had my back. Of course I do. Obviously, But don't you you're think that not this is here. a sign? We always put our business before our family. Always. Yeah, that's because we're looking after them. We need money to feed them and to provide for them. But what does money mean when they're gone? My mom is in hospital, Sonia. She could have been taken away from me. Yeah, and right I just now. had an argument with my mom. Well, take time. Take time off from our business and go and spend it with your mom. Sonia, we can chase our dreams, we can achieve our goals, but when we lose our mom, we can never get her back. And we can't go to the shop and buy a mom. We only ever have one mom. And she has done everything. Think about it. When you want to share your secrets, who do you tell? When you're frustrated and upset, who do you run to? Who's always there to pray by your bedside as you sleep? Who's always there to fast for you when you're at work, while you're at school? You might not know it now, but the feeling that I have now is if my mom went last night, I don't know how I would live with myself. So take time. Go and talk to your mom. Apologize to her. Spend as much time with her. Your money to her means nothing if you don't obey her and if you don't tell her how much you love her. And show her. I will see you after Mother's Day. Have a good week. Bye, Sonia. Maybe my friend's right. Better go home and tell my mum how much I love her before it's too late. Call my sister. Ring, ring. Hello. Gabe, meet me at home. I'm coming home. I need to tell I'm on you my way or home something. now. See you soon. Bye. Hello, sister. Hello, ada sister. Ya, umay. Isa meron kifika ng mga kumayaw ko. Pai, fa mo yaw ko. Kini umay ya so ka pokinga. Pai ka pokinga yo sau fai mo feo le fale fului mo fai ka Yeah, mea. I will find a ring on my upe, my mom and dad. So, pe an wa i siya wa mo ya ai ya. Ai au ke por me ka fa mo ya au mam. Como profissional mam. Kelo ka ko uma au mai na mama de. Anu ave isso presente. Am fa ko esse ya mam. Wow, foi a realidade. Also foi só episódio ya mam. Okay. Olha só, o manatsu. Manatsu oh, tingala o foi no. Asa mam. Oh, aku tu present. Aku punya tu ya Allah. Le lava mai foi se a Elias. Ali le ko mai ke ko sawa ko inga le po feme o ka ai. We are fighting. Eso. Famanuia oia Sonia, famanuia Kay, famanuia Lama. Foi le lo foi o la tu lo te lo fai na o fio. Ya ba lo fai ai ma ua. Ono o Yesu. Amen. Wa. Oi, mamãe não é Ia. Ole lo foi le ile ki ona mo ai o ma mi okay. Oka. Yeah, Papa la ora le lo ni. Mamãe não é famangalo mai a o malo se o fai kai aso. O so mai ki nga le o se ko e maua. Wai no ya ba avakula le kupe faka wai na fai ai no. Wai no. Que a topa se le amo wai. Kai le li wa mai se lo fai ke. I love you. I love you. Oi, ia le li. Lese me fai kai le li. Kan lo le li ia fai fia no fa no ma lo fa mai ke amo mai fai fia.
Mom. Oh, wait, wait. Hello, I'm a Selkama. What? Hey, kami ngay aso ako. Kaya ko makafulo-fulo. Ay, saya ko waliw. May sa ilong yun. Yung lumimay. All the pressure. Liya mo, puso yung waliw. May lalo low pressure. Medyo, ma'am. Ay, sa mga lumaya ko ng aso, ma'am. Yung siseo, kaya si Oe. Si Oe, si Hakele, yung kalang kaya puso. Ay, o que ela foi aquele morro, ma'am. Ela come ela After I love it, September, farmer, really 2 years old. Kasi leleyo leli. Oi, Tina. Kasi nafano mo. Wala tayo na abi ang mga tali. Mga may awi hubog ko sa. Hotel na ako may. Hotel na ako may. Yung kaya po na sa Sofia. Gusto na yung ko ini. Hotel na. So ay ako na. Allah may awi. Ay ma'am. Gusto mo so mag-compare na rin doon ng train. Ano pala mo? Ay, happy Mother's Day. I love you. Gusto ulit hati ka na. Gusto mo kung kamari ang kaya ko kulo mo. Kung kamoy ko rin tiki mo may kuwanan ko. Nakamoy ah. Ano ay? Happy Mother's Day. Isa na leo leli. Pamanoy na o ahinga. Follow talo fanao. Yale leo ayo mata. Ili leo le alofo leli. Mele maile lo fifi tu maupia. Tu maupia leli. Ema ya malusi kama wale mafanya mafutana mafanya. So yedili ina ya tu. Tina, wasitana kata mafaya ya afalawale na itaya. I hope you understand the message. Osea o mafaya mo matole fanao. Tele foi tamaiti a tupu mafiola maunga luenga lele. I met a foi o ya o lele university. High school. Tele temi mato te whangaloi nai. Mea sato whaia moi mato. Mai le whangaino i mato. I lea tae au, ma lea tae au. Whangaino i mato. O le tō whawhau tua nei o mato tama. O le tō whamarusi au to tono tato ainga. Awale maloi ma lea tua. Tele tono o lo sila fie le tua mea o mato te whai to tono tato aina. Mato te mole atule a nganga whaftai a te oto. Ono mea siri siri to te whai o moi mato le whanau.
A lot of the times we overstep and we say things that hurt you, or we do things that hurt you. Awa te leo oi mato. Mato te liu whali'i e te lea i o mato tama tina. Leanga a mato whali'i i o mato tama. Mato te loma whase e mato. Amen. But o mato tina lo o iai o na sa'i. E o na sa'i e pe o mato wa mio. So thank you, Mom, for having patience for us. Thank you for loving us unconditionally. And we pray to God that He will give you many more years so we can celebrate Mother's Day in Jesus' name. Amen.